u kolovozu ADC vam predstavlja trenutke koje nećete nikada zaboraviti. Sreća, tuga, veselje, ljutnja i ljubav. A sada slijedi film koji će vam oduzeti dah. Neočekivano. ADC. Zašto si mi uzeo vlažne maramice iz ruksaka? Ne znam o čem pričaš. Nikad ih nisam ni vidio. Baš me briga. ADC. Cure! Začepi! Koji čep može zamijeniti više od 10-ak klasičnih čepova? Nevjerovatan začepi postat će vaš omiljeni čep, jer s njime možete začepiti stotine boca brže, lakše i sigurnije nego s drugim profesionalnim čepovima. Revolucionarni začepi. Otkad koristim začepi čep, život mi je lakši. Nijedna boca, nijedan sok, ni voda mi se više ne proljeva. Nemam više mrlja po stanu. Mojim prijateljima se proljeva voda u ruksaku, ali otkad ja koristim začepi čep, sve moje torbe su mi suhe. Otkad sam kupila začepi čep, moji psi, kad nisam imala začepi čepove, moji psi su mi stalno priljevali vodu i tako da nisam mogla piti vodu ili sok. A sada kad sam kupila taj začepi čep, onda mi se više psi ne mogu proliti vodu zato jer je jako čvrst i ne može više ni kapljica ispast. Ovaj proizvod košta samo 199 kuna i 98 lipa, ali ako nazovete odmah dobit ćete 2 čepi čepa za 789 kuna i 32 lipe. Ali ako nazovete sutra dobit ćete samo jedan čep po 1893 kune i 98 lipa. Ove čepove možete naći svugdje u zagrebačkim placima i u kineskim dućanima. Za čepi čep. Muče vas smrad nogu, usta i pazuha. Snažno, učinkovito i prirodno rješenje bez neželjenih nuspojava. Anti-smradomax. ADC. Ljubav mi, tako sam sretna što si živ. I ja isto. Poštovani gledatelji, prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. Pojavila se masovna krađa vlažnih maramica. Javljaju nam iz režije da imamo izjavu svjedoka s mjesta zločina. Poštovani gledatelji, nalazimo se na jednom od mjesta krađa, s nama je ovdje Vlatka i Ivana. Možete li nam reći kada ste primijetili da su vam nestale vlažne maramice? Jutro kad sam se probudila i obavila sam svakodnevni ritual, bacanje pogleda u dan, primijetila sam da moji izuzetno meki vlažnih maramica u limited edition pakiranju više nema. Apeliram na vladu i oružane snage da mi u što kraćem vremenu vrate moje maramice. A vi? Danas nakon ručka kad sam htjela obrisati ruke, nećete vjerovati, nisam imala s čim. I sad ne znam što da radim. U redu, hvala. Sara?
Vani smo. Vlažne maravice po cijelom gradu počele su nestajati u jučerašnjim kasnim večernjim satima. Počinitelj je nepoznat, ali naši crteži fotorobota su službeno objavili ovaj crtež. ADC. Ništa prije vjenčanja! Da, to je taj brak. Mislim, ošamarila sam ga, ali... Pa to si dobro učinila. Oj, meni gledaju! Nemoj Skočit ću! ADC. Dragi gledatelji, prekidamo program. Radi isteka vremena. Nadamo se Da ste uživali u našem filmu. Vidimo se iduće godine. S Bogom i s Marijom. ADC. Ali... Ovaj proizvod košta samo... Dobro. Boj se kao, ona će te upucat. Ne tako, kada si na narodnjacima. Dobro. Ako sam srednja što si priča. Dobro, ok, neću ovo raditi dok ste. Poštovani gledatelji, nalazimo se na jednom od mjesta krađa, s nama je ovdje Vlatka i Ivana. Ne valja. Morate se derat. I nemoj glavu do... Vlažnih maravica u limit edition pakiranju više nema.